Malungil sil se akmalot ke rabek la atal ko bangge ter el al sil rat sure gitel tot taut to ko reor doing business in Palau. E kita kau tengi rokul wasaikan rokul to rura al silbela o mga private sector, mga public sector. Government malubok ta atara palu engil rokul to koy at translate el tokor American business el motokor bela ko to aseng tokoy reor. Makmal merenga sulir arukto ubet sel okya kariki telo bangket el alsils lani matire kal yaya mal no masaul guk me bangket el alsils leng tial gibom at atu el kire leki mo sa taring el ang at tokoy reor kire tel mo lengit atra blu wase kadmo musu be mongil matangali tial tokoy ra autism el waseng ngarang wangarar atat el dire el kuka el atalo ngal ko mar atal tira ngarti aigit osi kaikel sebet el kai ngaseu imol balu el ngosu tarira at dire el ngoswir tial balwat el moringia programs el moringia batok el kukungil tokoy lol ngaseu leng atios ang ngoigit el mertial tiagit ya mokte karikit sel tabiki se atta matarikit angari sel purpose tir mga omsal omredil ngal ko klo malding aringa urere tal kira tal marula ol dang sa Dios lo sensa beet el bukte al el dos pera media el ngara to tau tal ngara TV ngara internet kukmo omo le tal shorkit mau era da saula la ni milgor open the platform rikit yakmo oltur gargami kuka oiwi talba dasa tiang ada betigaringi ra First Chronicles 16:34 etiang maldiwase oh give thanks to the Lord for he is good for his mercy endures forever. Oh toldang sa Dios taurang asulel lang malungil aklo ub ra Dios at yakaw lo pamalel Esaya kukata sa malut kalkiret. Malmalut kalkukiri, matokoy raw reri unmorul. Makmal timetyagit, kuk maulalan sa lani. Mo lani, introduce yourself. Leng matingal masyar at ati matangal ka, hindi ngakalmut, at suwak, tirigal nga ay krelbela, o marang alsel, tirigal man matingal masay. Kataang kangal karbelaw, kuk kangal alata, o ngaringi lupanggir alsils. So lang Irene nga ka vilani mausaw tol ara dem ko nga kalani ak ngal bela hindi ko ra mo matanong hello ikman ngal bela ora ngayang almor otsariki and I'm not here representing any organization or any affiliates that I'm presenting Razel Belaw, my credit Belaw, acting artiang as a person with disability, i-advocate at ra disability ra Belur Belaw. So mga kadang artiang imsaw ra autism, I know kada pasengguk nga ra autism, malaningguk imsaw ra nga ra imsaw autism, imsaw disability. So mga sen ila kadang artiang kasi sa may raise awareness ra autism mga apuay elang time kasi nga ra autism kaya yaya masen campaign o sa campaign na last week nga kaskura horror mamin sa malingon tanga tetemne dala engol park matudar sa sign yar ada singara ngarangi ngara autism so I the question al mara reng ra blu abuay pasen pomsa tanga ra ngari sa autism so kita amo kora o tapi kerkit masih kada me usa karabuay gira la tokor autism warisi teng ngara kada mo ngin girel yang ngara se del bukki del ader kerbela wa arulik toko el mo wabot accept ngi mo nek kasi autism materia katara
disability. Autism toko atuk tigel adrahel dar tokta mar medical professional sak mase needs a condition a limit ra ability ng ngal kang klolad moda kalungin communicate mga tadu malubin interact socialize lubin trirar other Maliwek while kami. or maliwek kartir Oh, I see. so say it's a health condition di dongura ku tokora human rights it's also autism at tarap dingil disability ngil tung masing intellectual disability Irene nage ang tara disability tung masing hindi ka marginalized wali ka nga song so sa kalmara puluk masing qual ka blur tung qual ka uwek masing di abot accept ni o mamdanik masing tiang direct ka disability intellectual disability direct ka simo itikal kuk target and mararay nga person with psychosocial disability so ay dahil marginalized groups of disability while they get less attention and more tir makadawal kada more set ko kurba besib edalo sis akrab wal kirela autism mal masawlela nili tiakal sib edal smika nges or mal ubeng klung yawl lo sis brabal wadal kirela way kay gital sugum kada malmol maldi waya takurati maleketa edi tol tubal morasay dalwas on tiaka eren tiaka to south autism lin tiaka to understand kada bay kire dal masaw may law era to lumol man masaw ang malswa kaya ya ku kal introduce yourself al mabuel was ngakaktaang aureol reker ling kadire kal mal plakarong umraw sel talgi sa ka aureol o ako tal smi arunguk sel sukumang kada contribute المرتيال بالواث لو يقع كلبك بتنيلا تقول ريول تنغرني mad masulang Irene malungin litasils nga kangkla yaya matul nga ka program coordinator cell officer kita disability unit under division of human services Ministry of Health and Human Services Cell officer kita disability unit all top their cell Palau severely disabled assistant fund al mol nga sir tigel other nga alit atrira padengi way galulo ko lani autism material disability el sabir maklo mar magigarel atel ngutya gidal autism mang obat ya gidal te alle mas amal mertang ko kora last week Friday nangi sa roadside campaigner ma mal ngangi rape kal Friday el angok morangi ra 4 o'clock to 5 p.m. ra ergo la par ko kama ma church beheaded el mo raise awareness mat arangal ka kati mo older sa sign ma ko ramil nga lakla amlay mo people kati show support for the tiray kita nga lagi at over maklol at with autism. Yeah, next week ako tuk Maristela Elementary Mamisenti. Eseng direct mo rin yung erangul par kalubang matala yel school. Elang sel Maristela mo rin yung matala school. Oh, I see. Mamisenti matala sa kita chimirti next week na to ni. Direct malungil tabtokar atal malangalakal. Sel Friday atal malangalakal marahonto malangalahon me malungil clo traffic ay mo esar ate sulang ayaya elanil dire kalo ay selang elaka koram lo mention sel waseng ngaringa tuwa betul stipend sera tata kalo ra class year elani akparam lo o mesa numbers sematengel wase al sel belau kulu ay wasang 15% of population persons with disabilities di akora kukmormeng sel stipend kamo ay wasang tamal telar tirka nga masukra stipend. Okay, al time the 323 persons with disability masukra stipend al time. Tigel mo eligible mo sabi masukra stipend nga tigel homebound wheelchair bound malobat bedridden blind, bedridden not considered them as a homebound. Ako ulak mo so ka mention say talgibel ko ra mo sweba karong
luaseng dakal sebe tabela ol the 18,000 atat atangwa 15% terse lani at 2,700 ya stipend del top del morar adel gukti tirgel severely disabled di 323 nga kaunta sulwaseng sometimes there other omes sulwaseng severely disabled that the omes are physical labe sulwaseng direkan a mental rar ata maklangar rar ata direkan mal affect raklangar tir awul makda direkan masada tial autism kagukpam so di lani lembatok al ata timlakal understand the lukse ngaranga autism matangali ke etel aka kurido se hangkakmal hangkang takang hangkang kabulung kang makarang ay kay kital butok lo malkoy lentiak lo tingak mungarang autism. So lang ayun, I don't think mas nga expert to ka autism disability. Aktirat na di kam suba to ka autism tel category ra intellectual disability, mas psychosocial disability mo tira kam subring. Ay nga diagnosis diagnose at tokta MSK o ISM mirat ya ko gidel ko advocates sa service providers sa at to ra human rights. Ako may o mes mas makarado sa karabuhay. Tel to ra autism I sing masing malyuning nga tigal artistigal nga kamar maklol they do contribute they are active members sa community mang tiga nga direkal they have a unique characteristics talents interact loban tira other liwek kertir even though nga challenges are tira communication di tiga kang nga I get special ways are tiran sense at ako'y environmentally surrounded tire nga kuk ma-specific lomsu subject sorry mga kuk manudo rat ko ra arts wise tigal artistic especially wise through I guess I didn't kasi I'm also learning autism nagtikal kung tawag disability akit kami sa autism direkal disability mang direkal sira kami tipo development level po misal may yaya lolokok masi it's a World Autism Awareness Day ra abulul adel ni April 2nd and then okay so what can we do makarang atol si sakra buhay so April 2nd able proclaim niya UN and every year World Autism Awareness Day egi den Paris Convention on the Rights of Persons with Disabilities we do have to celebrate not have to but as a member of UN hindi reklungin na celebrate Earth Day ding unfortunately I think it's just ang katinge the root yan awareness sa autism maulim no takasibed no takasibed Rulia Proclamation no ngita President Rulia Proclamation makadi ni amongst ourselves di makasalat mas may hukti digid among ourselves ra sila balwat ederalya ko di kanil awareness rato ko ra autism ay gigit campaign roadside campaign laban tira nga ka school talk show and who knows maybe you can do newspaper or other social media activities that we can raise awareness ra World Autism Awareness Day. Ela ko mo may sabila man topic niya se light it up blue for autism. So elak man mo explain yung tagi dala I think la mo katagipan mo para make sense sakti kalma dimnik masayaya ling theme na World Autism Awareness Day a transformation toward a neuro-inclusive world for all. Ako nga celebrate ang ilo panggila UN. Detail ko t-shirt light it up for blue. Ako ka theme ra ako ka amrigil. Yeah, mo the black contextualize ngin met pa light it up. Well, pok kumesertang how it relates ng sing
ilang toa disability ma autism kasi katawadi ka treated tel autism masing health condition masing omkar cure Oo, ngal tapos nararamdaman fix niya, ngi hospital. convert ngi but not it's not I see. kada namo set masing human rights kada namo accept ngi understand ngi on nga sir kalat al autism ngi mo sabel contribute as a society mo is equal as anybody I else. see. So sa ida ula dolar niya sa light it up, it's like abra belak mas Yeah. autism exists rablu belaw, and then how do we transform, how do we ensure a community mas this is autism, it's real, it's happening rabelwat, how do we make sure mas autism, a person with autism, mga person with physical disability, DOCC as sila belaw. They are contributors. Yes, Wise. DOCC rabekal other care belak mas we all have human rights. Wise. Kablool, Elanil Mal, you've been working hard all these years. Aklangan ako, human rights, self-talbom daliktil ang akmal mo, warm my heart, talaklool, wasaya, sel matala Diyos, hitarokul Diyos. Yarbek laata maelal nga rin iya, at mokte ka na Diyos, ligiri. Ako man musula, letial, atisa, mapaes, ay wrote campaign sa tinakal ko talhel. Lirada lang makal ako na terim lagi mesara before el tu para al sebelao. Ito ko mo ko omdas mo ko ker. Lo se mangara atisa mo mas kita te al nga talk show medial mo masaw talbidel. Melas say kita guk mo dilu waseng transformation say timertir el ara. Sel UN Bell, April 2nd, in Autism Awareness Day, Rabalul Atal Maliwek, toward a neuro-inclusive world of all. Seto, ko rin ito korbela ngara ko raw ngilom sa hotel. Ngari nga ako raw sa museum kirel sa igid. Sento neuro, kamamasta raw taswa. Mano raat. Ula ko kaya ki milsa raw mental health. Oo, ay mo baral close to taleleleng o isal pili at maybe atat yung sa physical iwas on tiyak ang kukti tiligay gito 323 girin malangi so itirgal ko prestar at tirakal disabled persons tirakal girin malangi so on mutra at autistic ang nga kangari ang alkamera limam tirakal autistic ngaligala nephew nga kamakmal matingin was hindi kalapayot mal di kalapayot our parents mga other caregivers send toward the neuro-inclusive world and lesson ko nga rin of etal say so adol ko ni Irene like I said masing what a change their attitude their mindset their masing tega nga of course they have this health condition, it's a medical condition, it's intellectual they say masing developmental delays, learning differences again negative terms. What a change sa attitude masing no, it's not because of their impairments, it's not because of developmental delays, their learning differences. No, the child shift must the shift from medical and mera human rights approach. Say that so mas human rights approach ang sengkal ngal klola dan ngalinya autism marania is equal as anybody without autism. Som say that what a transform. Modo wadit masakatan murti gire la tapel aplu bela wal mo inclusive. Dati to ra inclusive Di ayun nakti gamnen na bela with to inclusive man na mo ka man rablu la atin. It's sometimes man na mo annoying to me ning wadit nga sa TikTok box sa inclusion ding dia. Kadadira kana mo sa tra equity lengkal person with autism. Misal nasangka he or she is an active contributor to the society. He or she can be a contributor in the community. Total artist, they are people with autism. They contribute to the society. So that's how it is. Equity. Include them in the society, but also of talking about for them to be equal in the society. Their equity
being equitable in the society. So say that what direct korat talgibal maybe and in terms of human rights approach, changing the mindset, the attitude must say yes, they are included in the society. Inclusion, inclusive of person with disability, but not just that. It stopped there. Themselves must say tigal person with disability, whether a person with autism, ADHD, or anybody is equal as anybody sila community, and they contribute to the society. I rin in my family, my nephew nga sister nga admit nga autism, ADHD, ADD. So I do face this every day. Maulak direk man mo strong kasi I need to advocate somewhere intellectual disability, psychosocial disability, legal disability, so they are understand the community, they are able to accept the equal treatment. Say, oh, ang ngalingan ka smell of the sweat, makadiyolo ewekli na ba, flying kid. No, nga na magirin disability, they can contribute, member of community, at family, start with family, rior, malubang at sila buhay. Han maral to ko selwol lokrang siya lanil tulit kalwor equitable, equity, equal sel to ko bela sing tabasul ngel tabasul aklunyaw el moral beklad dagdi tu qatol takhriget الرقوي سيا inclusive قتول تخرجت الرقوي أثير الجيل التابسول أمرو سلتي الأقل ما يلوم لما أو ضوض ما رقوي التابسول ما وريور المرر بكلا ما المساول لاني الأقمال كلوتو تليل الأقا قديلو أو أي سنة قالوا سي CDC قرام لي ريبورت أي قالوا قرا up to date قالوا سي قوانغرا الباسين ترابلو أبلو الآث at ang ngal ko man ubto maklol at autistic. Why saying gitel madigal nomnek kasi just a couple of minutes but say 1% of world population. At sumadong belang 1% tertiary population or bela let's say 18,000, right? So we'd saying around 180 ngal or maklol at ang aring autism martir. There's isul one po the counter ngal 1 of 100 children has autism. So we can have that number as a blue belau. It could be more, it could be less, it could be around, but it's around that number. Mas 1% of population of belau are ad or ngal kalanganya autism. Why kita mal kaya population agit at tilal 1% taklo. Tabato kaya kita di kawa di interconnected at belau. Makadala tiki taltira kalmatingan waset ruat al ngaligit ruat al atat mang hindi kal enough ati dudul waseng ngaringa ubo gid mangeso maral kirel motabasul arokul tokol klungyaw len mortir el dire karbekladal multi mukartir elang ngaringa kora program sa yara hospital el kukirir tiray gid el tirkel adal la diagnosed autistic with autism for a specific programs, let's say, the Ministry of Education, although alubang program el kora tiakdil nga suraudo. Igal ko kora program let's say arangal ka. So tangal ka tangara school, tumara special ed alubang tamakaral ako kal treat tir. Laang ngorang nga program yun na Ngoy saying I know special education ng aring autistic children. I'm sure ng aring program services that provide makuk Ministry of Health. And then I know lately yayang ko am na sa training and will conduct ng Ministry of Health special education more parents for autistic children. Koram na niya training and will conduct ng so I think I again we're limited. Even just resources. Resources. Even just understanding, knowing what is autism, unlimited. Hindi ka mas specific at program services that we have for children and adults with autism. Matangungi larong utol masawa na rin ilil. Tataw sa at ulgirin. Kita ko kalto ba? Ang program. Ako raw ng programs.
Ada ka di mo may sa training na develop conductor ng mga Ministry of Health, my education, pala parents network, empowered. So, kadi imagine sa di put this specific training and my parents and my families. But where does it lead in sa community? Kasi who knows? I know there are still parents out there that they are already to accept that autism na ngalgir at adrir mga di ka why hindi ka kapol pa si okay tika na mo si accepter ni na mo si meron so awula ka ng artyang this is the main purpose mo sa ng artyang make pa si autism is here, it's real. How do we raise awareness and make the community to understand what it is? Dira ko lang nga sir parents my families at kasi ang makaram understand ra autism ra ang algiw at amiw mo sutrir man masiiran mera pulu you know, they can contribute sa community kasi ilo artist, imitak, you know, teka ba, they nga different talents or tier, so they can do, you know, they can do perform their daily activities. Man maral to ko lani le. Kulu story ra lani ya at some point kira la atal to rock stars tira trial ko gita to the drummers ngani tira ble diagnosed autistic seral me el wadi dak lumil communicate yak sal sab il communicate ndi serabol kukulungwa kita ngaral mor iman tay ko ngara tumlo focus sa brain on one thing mahal mo madu oringi they become a genius at what they do. Especially tokora art and music. Mang aktira kalwaseng el aldo sa taringi al tango ka ngosuit el balloon mo kor omdas ma umil programe. El asel tangara maklol balu awaya marikel sel aikel pasyol tira olang seurar atalo siga ureyor. Ang aringa aikel program sel sum ka you have Down syndrome. Alubak you were diagnosed with autism or en ngaringa ikeluryor sabir الكوك الفطر غاو الآذ المرني من بقوم بدو أرسل مرورني إمرال غاري أبلاغيس ترير الداون سيندروم الأوتيستي التقوك مرال مبدو أرسل كده لورورني livelihood التير التبارت community in fact Ako ako lumesra imo shora sing America's Got Talent. Ngani nga imo mle mal kuk mo to atrang loy ka. Mangka eskra angkal mentor ngin mase. Como partner nga ken kal karsia chat siya ang maral kuk maral lo master at chat siya. Lang diakal sal mga to ting maral lo madur say gidal. Ma arbek la mal ngani nga singer tire. Malmut tertirai kita tatutam la diagnosed with autism. Ding dia kato tangay until kadam sate alaat discover. Mawul malklo tutelela ngari ngil programs rapalu. Laike ya to yak ni ekadmo identify agel sengara. Armangitak lumarmaloy marukngot al sengar. Oh ngari nga kukuram le swamel direkal لو أي سنين كده التأجير No, I not to Mr. Tel Arts and one famous nga Benjamin Roslovs ng kaulo arts Tel Arts ran representing in UN. It's a photo art and exhibit. Akti kalwa ko kasi imagine rabalwa you know book nga program. Or could separate like maybe a day in a week or 2 weeks a day the autistic children or adults among and you know they perform their talents whether the mungitak, the toe arts, their specific talents and you know it's also a part of us to raise awareness to make them acceptable into the community from both sides from the family side with autism, with autism. So I but it does make a difference. It makes a huge difference. Sila nung alam man nga na recipient kita lang after office na ma'am yung nga painting sa tin na walls na ma'am all arts man may office may kiplo ano display ang tawo malungin talented
autistic. Kami saygay, katamakirang yung mamatangi, also mangkuktim la kabastari rate alirin. Kasi mo arte ki mga almem langar officer ka ma'am. Kita beto ka agency sa kita bela mon mutra museum maker kahit kita toko era art ma a musical. Nga ka dire kalmal katoyak tiya kita sure kit. Yakmal mga le era parents mal ubet tira atal family malubet to bangkela angal ko malubang klol atan mla diagnosed with autism hindi kalkiret al marur el akmal tiang akloil el malol ngitar ngir beklatal wase angeso asabet al smig hindi ka dire kalo sper tirgel kita ato bela akloil ngani kay kita ko tabur gide kata koras yan dia kapere nguk dia kato sa tigingnya tara liter obli lumangarang hindi ka nga inpol baklangar at masel inpol baklangar at hindi kal kire del marur gire del mal maso oy ang leke ka autism ang gukle diagnosed with autism dik malosi kate alal wase ngkang langra kukswal marul mandire kal katumo ka tangi lesel do mart en akmal mutol yung maklat ka ay gaklangar at hindi ako mo martrak lalo ang klangar at Diyos sa ulamayo also kumaata milel nga nga mo tikang at mong jakal kire tolo mart makmalo ngitra bekla atalo bangket wase pot at atu etakay nga sewar at belal mosto perti ay gitu wase katamrul lang alike kasme katamrul lang makarang jakal kire tol marur ngaringa ang kale Mozart talingia famous rapulat ratokora music adim lolo tinger adal luasa history ringi serapol suwabi nga kamaktire kan natal porcel level keringi makora mararalsen atalalam lotelal trial abort ringi letulam tasulwaseng la mosme lubeng kay kita el sarapor rotia music dia kamo waya a Mozart rabulula at maliwek mang ay kay kita at Diyos sa mga sirengi ling rumula to ko likel tatun kal sabiira ng alikit likuktira artistic and this sel kukultal bila latte so sing laring ate alal mo bol mo to ringi mo maasar. It goes beyond art. It goes will help save other lives just by coming out and sharing and being part of the society. At akong pulmorang we have to get over this hurdle al marur. Lakatabek patangira our other kerbelaw nga niya mokte karikit. Tamat karikit. Ngoy say ay rin mga tato ang ako talalom nas masi yung kita double water lam kadaman terir atal ngani at ngala kal ngani artist mertir I know kadadi kamrur o kasi mangkal nga kung mera special ed or kung mera ay kal activities ra buaya bulu makara kang makara sa ending kita get all question ding awan tokol kita kal nam mo tingin kasi of course to sum kan sa inclusion ra adal nga disability sa nila sa community ang ngaling ay ngigil tong kadong masing preconditions wana gel preconditions niya kayo dal adal nga niya autism niya kasi support system support services mangkal adal nga ni a person with disability of course ang muspera a personal assistant ang way nga kan nga wheelchair mo muspera adal may assistant nga kalod nga or tigel blind ang muspera adal kahit ang kal adal bigo mar adal person with person or children with autism or spera carers or spera our family certi parents certi del help pertil guide may usum if we give that support system support service and mga children or adult with autism
I'm sure in direct SPL make a difference na kangarang kangal kama person with autism and to contribute and be an effective and member ng community. So makakman direct man namin mas mangal kaya kada ka sa edingi mangal perten igay the question and negative question about the avoid the omnas mas nothing is impossible. Yes, we all gifted from God and there's always a possibility. Maruba kamsit masing kawa di kaw pas makara mong kal make sure masing kal nga ligem asapel man mo accept ringi e mo understand ringi e ngul mera school pian ra school el mo ulyor makara mo swin kal nga ligem mo ulyor or make an ensure masing nga niya equal opportunity mo ringin kagidan masum da kasi ulyor maybe nga niya talent ringi that sabi lulit sa LOR, sa elmita, kandila ka sa make a source of income in return ng contribute sa mga community. So may gayid, ay gayid ako din kaya lusak, mas support system, support services, alam spare ngin gayid person with autism, child with autism, to fulfill klangari ma activity rin sila ablo. Ang baral, ataw spare sa gayid, tira ka nga terkait el parents malu te immediate tiang alla arabal tigareng ngiral masisi abal tigareng to the point talga angalike mamuangarang di ka mal di betti karung umarngi masel betti karung umarngi diwa ingkal dios sel betti karung regi to rokuim ako kamngara abuay mangaran ti kalmarur rakaw so man dios sel ti kalmarur regi ngara ma ada marur bakmal saya mal swakal stress ringin mura parents lwase lakabo marulwas awang alike kamo mga sangi mo pur den rar tem param mal dia leng dire kamo feel kaul parent also ko mangal ka amaral meklo matingin wase nga aplal diagnose nga kal autistic dia kalungusay kita klol paltigareng maliwek karingi ang mangal mo tiyak open mga tatu banal kira talolingi talwase abal tigarenga akiral masisi eldo balom sangal kamal uben klol at ngari disability ringi with the autism matirekal ala kalongot atu makati malamol malanga hindi ka matingin wase ngari self time el tigar sel niya ko sabi elang ngal karuli emo maasarang udal ay gaygital guk sa iramul mga aktira kal malobang kami mal amatay gel kukureri ul kami amarul le tial balwata takal sabihin mo o ngal tangat takal sabihin maral mo hil as kumanda ka to Amerika ra abal tigareng matabasul ngeso maklong yawn marbekla waya ang wata to at imol tulungal kay kita ko pa o ngari nga ngaligak alsel mga ligak putel dia kalungile kada maral kadat may lawre malamol mal bring awareness mira balwat alwasaya ikang ati katil pelaw malakat amarur balul at rocky ngari nga ko tirgal meel with autism dia kal choice atir hindi mlakal choose wasa nga kami el autistic el disabled mang sayid baltigareng maral omgo kata di applying mo kawal tigareng eta kata marur include at atu share and it goes a long way and help para brain ang kalngal katirek mang that's what possible things and with God nothing is impossible. Yes, amen. Let's share the message from Secretary General. Gigida pong message sa Secretary General Ryan Masay. Gigil El-Arra. First of all, Masay, to kadablog Masay, why do we have to celebrate Taygara every year? Well, kadablog Masay, kada member UN, it's an advocacy tool. Tool de met kasi okay, makara to sis akra, why, at rangalget, the family kit, الجيل اللي تقول دوم داس مسي الضرورة الجيل ما تو disability مغرات بيت advocate to raise awareness
ra tukura disability kita di gamne telalman sa gamne celebrate ra International Day of Person with Disability ra December 3rd ela kaduk celebrate ra World Autism Awareness Day ra April 2nd matel key message ng Secretary General na UN si kada celebrate ra contribution at tigal dan nga niya autism tier we celebrate dire kalung na si mamakara dire kasi den men mutat magi August ay galureret kada mutal take a step forward and loltaw talamantir arad ang ngarangiya autism tier lamantir and also respect the dignity tier Wise omungol tokor omungol a dignity sel malungil balgul a dignity tokor bela ase aat aplebele la Dios a dignity ngwa beklaat a tingaringi segi del dignity tir lo mul plebele la Dios on get respect ringi kada malmungul segi malungil makamsulal kukol other city lang akmatangal wasyar mungut taling rigid selome cycle show etta dire kalkora mo ngosutril lom tas wase al sumaringa kukoratibo sala alumang policy regulation ng rangklel nges or supplemental budget ng rangklel loruringi ito mo merko sangir mamtangal wase pela ngaringira al sela pela or elang at least ito 180 الأطل with autism. Mo ko singir ramoray kay kidol pek patingel ang aringir al selbelaw. Mo subil ko oreor ray galureri lo mer tel tabasulin eso. Maklung yawn marbekla. Nga kamal mere nga suli ulem. Tiregal wase apelar el altaima se atati mo masal di masadra hukti PTSD tax mangrang malubatok ang sel typhoon and dia kangot al brang sira pekalsis ukdi typhoon gato besul wase kidat al katokora at atu masada pek patengela matpatu para al sela balwat dia katito ngi sel ngaringa kais amrong lalubang kabrul katalala at chance eboto ngarot awase albule mangarale albo lang ngaringi dikit sel domer ko singe katire kalmal tangat at alom latir katwub ay maliteral matir ka ngaringi makatbay man mo umaw tamat talat o mesak lang ngaringi dalwase kalel ngaringi al mutal sabet rulil tiakal tiluto tiakatil ay kay kidal alto kong morning ako pasyo sabet al morning ngaringi program sa at with autism malubay kung waya to kung senior citizens kada koramle ka mga taurere tal ngarsel mer el alta el gider senior citizens lengulumo el peklata akran pa tingar apply hindi tadim lol maaureorar ato matukwal aloy tumukuk mo nga center ti may lakita ko kaureol dire kalwasel lakatobes persons with disabilities ato with autism atire kalungil ngaring ako ra facility tir ng totokatiral asub ilmrula artistic work made and produced in Palau المطل قطع كليرنجي غدو قوم غرولا جيد الدور تير التغير وريور التير contribute من society من community جيد أقمتني الواسن داخل tourism سل مصادر tourism التغير أكيسا يا أذاتي داسورا نيكل هوتير مايكل إرتلوب تترير توريست بسول واسه التوريزم داخل سبيل غارين السوق من ديا قربك الأثر بلا الكاكرو ساتقوي لورو كاكرو ساتقوي لورو من ديرك المال سبيل تيرخان المو open gate رأيك لوريو رقلم غوثان الكوكويا غايل program سبيل المسوترير مستمرين تألير المرولة أو نلتقوي ako kalngani ngot al somyul share ko man el share le la kakti ngot atu Ndege ayrin na di kada ko mesut tingin lang siya Secretary General ilot ka again kadhangara
the theme I'm sa the transformation light up problem pelaw mang kadam mo malas man marsat ko kulur pa bisa bedel blur pelaw mas hindi di daw sa dara held ma education sel lugurul morangal dangal kang hanya atis ni matukora school and giren mora school kadam mo sa beyond this sa masin kan da sebel de kalorior orong sige ke role le sukura imon sense and raklangarngi ede kadam sa dara environment kadam sa dara climate change sa dara da borngia atau tadi wayai dagi sel borngi makara da ka modai tangkal adangal kalangnya atis mengi sa kada sa da tourism mal do tourism makwa musmay nagmadig na elisa bak misada idiga meeting na bear partners sa da accessible tourism sustainable tourism mamakarang der tigay del person children with autism adungol mora rock island mamora jellyfish lake how do they interact how do they communicate like del basyo mamosabi they feel part of sila aboltura del basyo you never know da kadin ngalagid maybe hindi your visitors my guests and may autism or have any other intellectual psychosocial disabilities and men mera visit ramal famous jellyfish lake Man, marami. Naturally accessible not only for myself with mga wheelchair more me for my calories but tigay the person with autism ADD ADHD how do you make that place accessible inclusive and worthy so ay gay tom tas masakata ko beyond tourism da dito sa masaklakan ko dang almebela on masan ay to historical sites rapan what ay macreos and pasture rapan what maratrul al mo accessible inclusive al more other ko mo tapsun mararula hindi da ko din neswal para di osis akla ay no ta na sa ilang group na mo challenge ra adra nemo challenge sa tourism but I gigil it's a reality na magila de lo mes el beyond raptora health education we have to go think outside the box magrabo ta kay ngesew ikutmok le otaw tagil kuk kira del mga mok le oror tra sela marang akman nga sule melani leng elal blam to nga elang akiren mo sa sweet na pekla at albalura pekkel seeds at makarang po think outside the box po biyang latira kal malubang gamers sa hiri wasal so kumangal at ukla mga tmok raw sa oy kaya kita to ko ra helper ni matko ra schoolen marpong ya after Mebo dola sa marula bato kalte alra apelwat elmo sabihin niya accessible elmo rebekla include rangal nga special ed wase ekupol madeken ra after ka school makaranga bol sabihin elguk mo mesa pasyo Michael ngaringil rebekla ngal ra sabihin mo ringi sel so mabalwata mo Borsegid point lani yayal na transform hidam la mo sa betal wasa katamaral we can call ourselves then wasa kata pristine paradise Palau elagi tamrani kita di pristine rakukti ito ko na nature and din kira mal improve health para atat ara adal tamatargit المبنكلا nature لكده أول منغري بلاو لكده الأهل نغري من كده يروليت البلول نيا قط المر سيد الكلونيال مقدرت ما كان رانلونغو إت ما قاين سير راولداس ما يجر راول سبعة الكوكول سيس لونيل تقوي ما يجر سبعة الكوك مروس لونيل تقوي المرور تال بالوقت المر سيد البوينت سل سوم غدنا transform المرسل واسم لما سبعة disabled person المراتشلي في سلية لاني الراروكول تال سبئل السوم قاطر بيلا ومالو بقى التوريست أولدين اللي ميان اللي كما ديرغ أكيد سيل مرال ملا مرسيجيد التطلوسين لا مسبئل المالونيل بلو البريستين بيرتايس بلاو
makmal marenga suliling konti ako me tiak do sa tay ka ing arato bela katakurawati ito maasako ko malpil ang kurawati ka to celebrate ta life et tiak ko to close to telele kay kita celebration sa UN o maklat kargi tara bulul atan maliwek la aw ulmut kada celebrate tara klanga sendir kada keldir kita celebrate marangalagyan marata talgo tira diagnosed with autism makakira to celebrate ya paman masaw ngadi ako suamel yaya malungin next masa el multimedia talk show mongil dorang wa tara a parent ko kami share experience as a mother with a child with an autism makuk tangan may kora waisa Tora autism ko spare kita platform ko raise awareness for persons with autism malungin kamsulang yaya lumaklat kargi tila yak madengel wasyalani lahman milas malguk malara parent di el alsil sen maral gora tegi dal gurgoring yar atatim asaka maltile li dia gida dal plan for the next show el akom lamel terul open ra conversation el gida la togora autism el agida ko plan el next kadamral gua parent ang alikela lugan toktang el mem gotok more sel next step el waseng magraba tom das the plan actual programs yang akamal itmerong uksel buk tupor segi the next step palen iswa kalol nga sero sel pasen ngate alo reor sab ela parent lo wise waseng alike kala ang tuol makarang alugang ako ngel makarang kitu poto sigat te alo sa kalil sab elo reor ke babangel ta man pal nga ringa te alo mo na class including at kay kidil book maklaw marangal kay with autism bakteria man nga sulit pero also mangukti ngari nga kurangot also mi ul etekom nga ka oling interbekla atolwase hindi ka timo mesatial show el marko como mesatiang el ngari ako ra gertiren subil lutengwa Marawin tengwal. Selam kada Almertel of Psychiatric Disability Unit 488-1565. So maya ko na tilgel so milogel la disability unit including the autism. Including autism. Ang aring ako ra email address, also email questions, ang questions at at tangari nga parents ug ko message dito el ansyo na TV kukla nga along nga reker tang ko ra marurang magralo tengwa ngani ako ra email sibil email meringi sabi di email el merang kara terek.matul@palauhealth.org makara speller ngi terek.matul@palauhealth.org. Okay. Palauhealth.org. El ang Benwa 488-1565. Sel email address mara program coordinator. Sel email address at terek.matul@palauhealth.org. Terek at terek.matul palauhealth.org. Masulang Irene. Okay, gabay man basaw makatakor abo kay dire hindi ka plan al kukidal sa next show al kukul nga parent tokta al sub elobin kedal mela ni el lut malamol martial conversation agit yang akaman man nga sulir teru ngilak temi mem kata tiang kita we tong radios al kuk low speed kita low eyes omer ay kay kita lungil tokoy ol nga sir balul di na kalmam tangel basa pela amla mo nga ringia
Ay gaigiga alam mo nga rin program malubeng taadal subedol utang wal mortire o kera nga mangaram mo ngomdoy sa klama ng at selubalo toy sa klama ng at nga mo beoter kita ko malas malosiga gelto dung action el program el doru to at school hospital mo mal masaw ani nga ngod so mil era the close ratio Sulang Irene may sing katenge daldi ko umay arkitekto kora autism hindi ka diverteng isto may sulang ratial mas sa among mo invite ra parent tuntoktan or another service provider all mong ada government memsaw that dili kalon nga sir raise awareness sa autism isen malk let's hindi ka dito raise awareness elong yang maybe there's something and sa edel kut makli make a difference sa klangarang kalaad nga rin yung autism ringi or ngal ko or something and that will impact the life lang kita adal nga niya this autism ringi so it takes the community to raise a child as we always say it takes the community to understand the disability autism again a disability ada kadil tukura government tamora nga government nga ilalani nga Irene nga whole community mang kadamot makal imol bela rogir omer ka tukura autism omer ka tukura disability kayo sir lon nga certificate nga ligeta atat nga niya igal disability tir impairment tir and tusip mas makarasain mo equal and more other other disability tir and they can to live in the society and to be a contribute member of society why other mo maran sulang artial and all mol man no mer rato autism no mer rato disability and ngaringi mo benefit rak lang ngaringi adal nga niya disability ringi kamran sulang okay mal masaw la vilani mga saw ma ayaya matul mamang wasyo bukti mertiang close and dikil mo tal malaway sa kamudar balulwas ngalmutal baringi o malamol matay kitil lumasotel at tokol autism makakamukti look out for a next show gibom announce ringi huk mertiang ngalmutal malamol ay gimal mereng asuli o reng raungil weekend al marbet klaat maungil klangal tangat merikit rokui to kubet set kirigel book families ngaringi our persons ngara tolongalir ar atal nga tulungal kal tiria artistic so have a good day and God bless from Malmasaul.